Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi, ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lomfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa, umshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya amahlangathi azoshumayela inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Inkunzi ekhonya ishayisho abazibhongele phansi edla nazo maqede ziyihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa ziyihlaba. Nanamuhla angihambi ngedwa mbukelo impunga yesintu. Ngihamba nobaba uMlambo. Ngimdonsa le eManguza kuthiwa ayikwakhubalo ndwe egcikeni. Kunjalo. Niyaphila baba. Thokoza mkhulu. Sibonge kakhulu ukuthi uphinde ube ungcenye la ohlelweni lethu olukhulu lwempunga yesintu sihleza ngogwansini. Mhlawumbe baba uMlambo ngaso sonke isikhathi ngesizathu sokuthi kuba khona umbukelo omusha usuku nosuku ofikayo azobuka kwempunga yesintu ngoba kukhulunywa izinto ezakhayo. Ngike ngifisa ukuthi umuntu mangifike naye azichaze njengoba nami ngaso sonke isikhathi mangifika ngifike ngizichaze ukuthi ngubani sisuke senzela umbukelo omusha noqalayo ukuyibona le channel azi ukuthi labantu abakhulumayo bangobani basebenza kanjani batholakala kuphi. Thokoza. Hayi asibonge mkhulu. Okhulumayo umkhulu uMlambo kwamhlaba yalingana eManguza esigodini sakwaPhinyamazane. Ngisangoma nginyanga ngiyahlola lokho okukhethelekile nokuhlola okujulile. Nginomuzi kwaNyamazane nginegodlo engisebenza kuzona. Thokoza. Baba uMlambo namhlanje indaba ithanda ukuba nkulu. Thokoza. Ngiyafisa la baba uMlambo ukuthi sike sikhulume nomuntu, sikhulume ngomuntu othola ukuthi baba uMlambo unenhlanhla. Thokoza. Ngifuna uyiqala lapho. Thokoza. Uma enenhlanhla ukathi umehambe yakubantu abone ukuthi bambonele ukuthi kukhona isipho esithila naso. Thokoza. Ake sikubeke lokuthi isipho inoma yini oyiphiwa abantu abadala. Thokoza. Ukhona umuntu onesipho kanti uphiwe ukusebenza abantu. Thokoza. Kube khona umuntu onesipho kanti uphiwe umcebo. Thokoza. Kuyahluka ukuthi ithongo yini lento umuntu elimpheyo. Kunjalo. Lo muntu baba uMlambo mhlawumbe afike kuMlambo azohlola. Thokoza. Ahlole lokuhlola lokhu okukhethelekile. Thokoza. Ubaba uMlambo athola ukuthi hey wena ugwilike kakhulu. Thokoza. Kodwa manje nakazibone isigwili. Thokoza. La ngifuna siye khona baba uMlambo, ngifuna siye ekutheni uma mhlawumbe umuntu enenhlanhla enkulu angayiboni. Thokoza. Kodwa ebonakalayo kwabanye abantu. Thokoza. Kungabe mhlawumbe ikhona yini indlela yokumlungisela okanye kuqutshulwe leyo nhlanhla yakhe ikwazi ukuthi imsebenzele ngale kokuthi siphoqa izinto ngenkani. Thokoza. Khona insizwa ikhulume ngokuphoqa ngoba mase kuthiwa uyaphoqa usuku usuthwala lapho mawuphoqa. Kunjalo. Kungabe mhlawumbe baba uMlambo umuntu onesipho esithile ngeke ngize ngisibalule mhlawumbe enkulumeni yakho wena ozobalula ukuthi uma nesipho esinje sike senza ukuthi uma nesipho esinje sike senza ukuthi usizakala kanjani umuntu onjalo ophiwe yithongo kodwa into yakhe ayifinyelele ezandleni zakhe. Yini esiyenza baba uMlambo uyasizakala umuntu onjalo? Thokoza asibonge mkhulu. Umuntu okanjalo uyasizakala but angibonge kulelo kuphoqa izinto ngoba nami ngumlambo angidali okungekho kube khona lana sikhuluma ngomuntu ongaba umlaphi wendabuko okungaba umuntu othi mina nginamabhizinisi ami
umuntu othi mina nginezinto zami and lezi zinto lezi ngiyayibamba mina kodwa kusasa bese ziyaphunyuka. Kumele number 1 aqonde ukuthi konke anakho kuvela kwingilosi yakhe, kuvela kumathongo akhe. Kunjalo. Ngakho ke uma esebanjiswe lokho abanjiswe khona kukhule kube kuhle bese kuyashabalala, kumele kubhekwe ukuthi kwenze njani. Ngakho ke uma sekutholakala ukuthi hleze isidalo leso kukhona esikukhalelayo ukuthi sesikuphile kodwa thina ususilibele, kumele abe nokujeqeza emuva ayinuka amakhwapha abheke ukuthi yini angayenza. Ngakho ke ukhona umuntu odinga ukuthi aphakanyisele izinto zakhe. Uthola ukuthi lo muntu loye uyaphakanyisela izinto zakhe ngokuya emfuleni, uyaphakanyisela izinto zakhe mhlawumbe ngembuzi, uyaphakanyisela izinto zakhe ngesikhabu. Mhlawumbe baba uMlambo uzohlabela phambili. Kungabe mhlawumbe baba uMlambo wonke umuntu mhlawumbe ufika kwaMlambo ofisa ukuphakanyiselwa uyena yini ozikhethelayo noma ubaba uMlambo uke amhlole eqala abuke ukuthi izinto zakhe emaqondana naye zidinga ukuthi zikhushulwe ngabendlela? Asibonge owamuhle umbuzo. Kukabili umuntu osuke ezohlola, omunye osuke ezochecka ukuthi ngempela lokho kuyiqiniso yini. Omunye bayambonisa ingilosi yakhe, abantu abadala bakhe bayambonisa ukuthi badinga ini ngamaphupho ngebonakaliso. Lo kulula ulandela ibonakaliso lezi abamtshela zona. Lo ongatshelwa lutho ngaphambi ukuthi uqale kumele ubheke ukuthi udinga ukuphakanyisela izinto ngani, udinga ukuthi ayiswe kephi ukuze uqale khona lapho bese uyamphakamisela izinto zakhe ngendlela okuyona yona, ngoba lapho uxhumanisa into anayo nesidalo sakhe uyamphakamisela. Ingakho mina ngumlambo anginakho lokuthi ngiyathwalisa, angithwalisa ukuthi namhlanje kusasa uzovuka sekugcwale imali, anginakho lokho. Ungavuka kugcwale imali ngokuhlanganisa ukuthi uphakanyiseliwe and waxhuma lokho nabantu abadala okuyibona abakuphe isipho leso, ngoba isipho osukuphiwe sona usinikeza abantu abadala and singashabalala ngokunganaki izinto. Mhlawumbe kufuna nje ubakhele indlu yabo banethezeke bahlale nje kahle. Zonke lezi zinto kumele uyiqaphele mumuntu. Baba uMlambo ngiyithanda leyo uMlambo. Thokoza. Ya, ngiyithanda lo ibeka. Thokoza. Manje mawubeka ukuthi kubalekile ukuthi umuntu aqala abhekelwe eqala ukuthi yini efuna abantu abadala, ikakhulukazi lo muntu baba uMlambo uthola ukuthi uthe kuphethe bese kuyaphunyuka. Kunjalo. Uyena umuntu ke lo kufanele ukuthi azinuke eqala amakhwapho ukuthi le mali oyitholayo eyokwenzani, ngoba kuyona yokuthenga iGolf 8. Kunjalo. Akuyona yokuthenga iMercedes. Kodwa iMercedes kufuna ilandele uma sawenze lokhu kwabantu abadala. Kunjalo. Omunye umuntu ke baba uMlambo uzobuza ukuthi kungabe mhlambe kule ndlela ubaba uMlambo asezichazile abantu phela bayabusaba ubungozi, nakusushilo ukuthi akukona ukuthwalisa, kodwa ngesizathu sokuthi umuntu emqondweni wakhe uvesanathi kunabantu abavele bakuthwalise ungafuni ukuthwala, bathi bakulungisela kanti sebeyakuthwalisa. Kunjalo. Kungabe mhlambe akuyonani into mhlambe nobungozi ezokwenza ukuthi abantu bomndeni wami bangibuke ngamanye amehlo uma mhlambe ngilungisa lento? Siyabonga mkhulu. Ayinabo ubungozi ngoba ngishilo inobungozi makuthiwa uyathwaliswa kukhona izinto ezizofakwa kuwe emzimbeni, noma kukhona izinto ezokwenziwa emzini wakho noma ezokwenziwa ebusinessini. Manje lana akukho okumbi ngoba sisusela kulokhu okuwukwakho, asukususeli emoyeni, sukususela lokhu uphiwe idalo zakho. Ingakho ngithi izinto ezinjengalezi zithinta esinhloko esihambisana naso leso ukuthi uma usunakho lokho usukutholile
ngezinye zekhathi kumele uqaphele ukuthi uphephe kangakanani ngoba uma usuphumelele vele abantu bazothi uthwalile uma usuphumelele kuzothiwa hayi mhlambe imali khona indlela oyithola ngayo lokho kukwenza ungasabi safe ungasaphephi so lokho konke siyakwazi ukuthi sikulumbanise ekutheni isafety nayo ibalekile umuntu emzimbeni wakho ibalekile ekhaya lakho ibalekile la usukuhlala khona makuthiwa ibusiness kuko konke makuthi kusemsebenzini ngoba iphiwo esikhuma ngazo njengamanje umuntu mhlambe ulapha phezulu ngokusebenza ulapha phezulu ngokwani ngokwezimali kodwa into esele yena uyayitshela ukuthi ngifundile ayitshela ukuthi mina nginemali akhohle ukuthi lokho anakho uqhamuka kuba kunabanini ba uyazi ba umlambo usabalula lokho kunomuntu othola ukuthi umphathi kodwa manje abasebenzi nje bamhlupha kwesisikhathi mhlawumbe uthola ukuthi abamfuni kunjalo bahlangana ngaye bakhulume ngaye kabi umkhulume nje kabi uyabona uthola nje abamfuni nje nabantu abaphethe uthola ukuthi abaphatheki kunjalo uyabona lo uthola nje umuntu ovukelwa abantu njengoba esikhundleni abakujabuleli ukuba sesikhundleni kwakhe naye futhi ngiyacabanga ukuthi kubalekile ukuthi nayazinuka amakhwapha ngoba labantu kakhulu abafundile Jokoza bamadolo nzima uma sekuthiwa kiwe intweni zabantu abadala kunjalo abafuni ukuthi izinto zabantu abadala bazilungise umuntu uvela acabanga ukuthi konke kwenzeka ngemfundo yakhe kanti abantu abadala ungafunda uma ukuthi abafuni bona usebenze sokungeke uzusebenza kunjalo kodwa ukusebenza kwakho ukuba kwakho kuleyo position ubekwe yibona abantu abadala kunjalo mkhulu asibonge ubekwe yibona and uma ubona ukuthi ke uphethe kodwa izinto zakho ngathi unyamalambana kubantu kukabili uma uyinyanga kubalekile ungagcini ngokukhipha imithi balekile ukuthi abantu ubaluleke ngezinto ngoba umunye umuntu uzothi uyahlushwa uphathe abantu abaphatheki bayamhlupha kanti kahle hle indaba ikuyena akakwazi ukuphatha abantu ngendlela enjani eqondile so ungabaphatha abantu ngendlela eqondile lento vele izobackfire ibuyele ize kuwe so okubalekile ukuthi awuthi ukwenza konke nawe kube sekutheni phela ufundisekile imanagement uyayazi uyakwazi ukuthi abantu baphathwa kanjani ungabalekeli emuthini ukuthi abantu bakuhloniphe noma bakuhloniphe kanti kwawena uyicause yokuthi banjani bangakuhloniphi nalelo phuzu lelo libalekile kodwa ke bese uyazibuza ukuthi kungani unikezwe isipho sokuthi uphatha abantu kodwa abantu bangakulaleli bangakuhloniphi ibheke khona lapho ngabe lukhona yini ulaka yini emsamo wakho ngabe yini kukhona into kumele wena uyenze ukuphakamisa izinto zakho ngokuphakamisa izinto zakho nje akusho ukuthi lokho uzokulimaza abantu baphethe akubathinto kubaphethe kodwa kwenza ukuthi nawe ungabukeki nje unesidima kubantu ba umlambo ngiyakuzwa masithinta indaba yomuntu obambayo kuphunyuke umuntu onebhizinisi liyacikiza usukubalile ukuthi kungenze ukuthi khona izinto ezithile ekufanele ukuthi azilungise nangoku umuntu sesizophetha lo muntu lona baba umlambo ugcina ngokubona emaphupheni ukuthi ave nenhlanhla akukho nako njengamanje yena uyakwazi ukuthi asizakale nomuntu ke manje bawumlambo uthola ukuthi uyasebenza unezisebenza abantu kodwa manje izinto zakhe aziqondi kahle uyabona kungabe mhlambe naye uyakwazi ukuthi alekeleleke ekutheni ledlozi elimembethe lesithunye simembethe sikwazi ukuthi sibe ngalendlela le ekufanele ukuthi sibe ngayo sikhulumile embukelo empokasini ukuthi asikhulumi thina ngokuphoqa izinto ukuthi ugcine usunento ongenayo
ubungakwazi ukuthi mhlambe uhlole usufuna wena ukuhlola ngenkani ubungadalelwe lokho ukuthi uhlole kodwa sikhuluma ngalento ithongo lakho elikwabele yona ukuthi ilungiseka kanjani nangumuntu la usiza abantu kodwa manje akayibona indlela yaphambili nayi khona indlela eqondile cha asibonge bunga yesintu ikhona indlela eqondile ngiyalithanda lelo ukuthi izinto azingaphoqwa ngoba uma konke kuthiwa unesiphiwo kodwa konke uzokutshelwa abantu ngabantu wena ube ungaboni lutho kuyingozi ingakho nabantu abaningi bagcina sekuthiwa bayathwasa ngoba ugcine setshelwa yithi ngoba nathi izinyanga siba namaphutha ngithi mina hey unedlozi ngoba mina ngifisa ukuthi lo muntu lo eze kimi ethi meseza kumina seliyangihlula leli dlozi lele ngathi mina idlozi liphakeme lifuna umsebenzi ngakho kubalekile ukuthi izinto singaziphoqi izinto kodwa ke uma umuntu enesiphiwo akwenzeki uma elele kungabi nenkomba kungabi nama sign ukuthi kanje bese ke ethole umlaphi okuyena yena ozokwazi ukuthi amuzwe akwazi ukuthi aboniswe akwazi ukuthi abe nesineke akwazi ukuthi abe nomuthi akwazi ukuthi amlungisele into yakhe njani bese iyaqonda kuyenzeka la mina baba umlambo sesizophetha ubaluleke nendaba yegusha omunye umuntu uzothi igusha ngeke ngizwe kuthiwa nje lisetshenziswa kakhulu umuntu umethwala kungabe mhlambe kuyiqiniso kangakanani lo athi omunye thina kithi asilisebenzise igusha ngabe mhlambe lento iyalumbana yini nokuthi ekhaya nisebenzisa ini noma indlela leyo baba umlambo embulelwa ngayo ukuthi uyokwazi ukulekela umuntu ngaleyo ndlela Thokoza asibonge mkhulu ngoba ngeke ngasho ngathi mina uma umuntu ephanyiselwa izinto zakhe umuntu uphanyiselwa ngendlela ehlukile ngoba angeke abantu baphanyiselwa izinto ngendlela efanayo ingakho umuntu mephanyiselwa izinto omunye kuzothiwa akaye emfuleni ogijimayo omunye kuthiwa akaye olwandle omunye eze nje kwamkhulu umlambo kuthiwa akaphathe ini isiqaphu kwisiqaphu kumele kwenziwe u1 2 3 ngoba ezinye zezinto kwisihloko mhlambe masiqhubeka esihlanganisa kuyo lento le akuzona zonke izinto inyanga noma umlambo nje ngiqhubeke ngomlambo engazisho nje la nje emoyeni akuzona zonke hayi ngoba kunemfihlo eyingozi cha kodwa isizulu siye sisho njalo ukuthi umuntu mefika efuna ukungibona mina ngingedwa ngoba ezothi ayizaleli emhlambini nami ezinye zezinto la ngakusho lokho ngithi ayizaleli emhlambini ungeke ngikusho konke kodwa uma ususondele bese sifike siyakhuluma izinto ngoba zikhona izinto engeke sibe sizisho emoyeni hayi ngoba zingozi kubalekile ukuthi umlaleli wempunga yesintu ayibambeleyo akunjalo baba umlambo mina ngike ngishaye nale baba umlambo yokuthi uyosiza umuntu bamlambo usuyamshutha umkhombisa izwe lonke okuthi kubalekile ukuthi ube nayo imfihlo ngaleko ukuthi mhlambe kukhona ukugango onabo yabo nje mina bamlambo akekho mina umuntu ongathi uke angibone mhlambe ngishuthile ukuthi ngenza into ethile mhlambe uma ngiyemfuleni yonke lonto ngoba ngiyakholela ekutheni kufanele ngibe nayo imfihlo nabo kungeve ukuthi kukhona imkhulu asiyiphethe lembenge abantu bakuthola kuphi babumlambo mabekufuna cha asibonge umuntu mengifuna uyayisebenzisa inamba ebonakalayo zimbili khona kwa Vodacom khona kwa MTN le kwa MTN umuntu uyakhona ukuthi angibhalele ku WhatsApp umuntu uyafona ukuthi uzofika ngizama ukuthi ngimhlelele mhlawumbe umuntu osuka ekudeni uma ke futhi efisa ukuthi kunento eqondile ofuna ukuthi ngomsiza kuye ekhaya uyangifonela bese ke
siyabonisana ukuthi ngifinala kanjani la isuka ekhona. Mbukelo wempunga yesintu sibonge kakhulu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Le namba lokuzibona sivele screen sakho ezakho baba uMlambo usechazileke indlela atholakala ngayo. Mshayele nawe kuzona uma kuukuthi khona la office ukuthi akulekelele khona. Masuthathe kumfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga